Ohajo svima, ovdje Srpski Shinigami i došli na moj zadnji klip vezano za anime serije 2017. godinu temu. Ovo je vjerojatno treći moj klip koji je pravim vezano za ovu temu. U jedan klip gdje sam bio ozbiljno i opisao celu godinu, gdje sam i rekao da ću napravim ovakav nekakav klip da završim ovo. Naravno imao sam tu jedan mali klip gdje sam bukvalno se zajebavao. Sad se pitate zašto ja pravim ovo 11. 12. ili možda čak i 13. kad izađe ovaj klip. Zašto pravim ovog datuma? Pa to je razlog zato što ništa drugo nije zanimljivo izašlo i ne vidim zaista da će išta se promeni za 20 dana. Ovaj klip će biti dosadan zato što je i godina dosadna. Zato što zaista nemam sa čime da radim. Sad ću spomenuti neke anime serije koje su mi privukle oko ove godine, ali da izdvojim anime serije koje bi se istakle ove godine po meni u ovoj usranoj godini. Pa da pređemo na stvar. Zima, Youjo Senki, Kobayashi no Chi, proleće, Out sezona 2 i također Boku no Hero sezona 2, leto Tsuzere Children i Made in Abyss i jesen Inuyashiki i Mahotsuku no Yome. Izaći će jedna anime recenzija u blizini sada za jedan anime vezan za ovu godinu, to jeste iz jesenje sezone, koja mislim da je zaslužio da ga ja spomenem, mada iako nije ništa specijalno. I eto, to vam dosta opisuje o ovoj godini, zato što spomenuo sam dosta malo, inače bi spomenuo mnogo više. I naučio sam ovo napamet, nije mi nikakva lista trebala da bi spomenuo sve ove anime. Sve sam zapamtio i to ne od današnjeg dana, nego još od prije 2 mjeseca. Jesena sezona ništa nije proporevila ovoj godini, nešto možda malo, ima tu lepih stvari, ali ništa specijalno. Ako vas baš loži Male devojčice i Trap, imate specijalan anime koji izašao u jesenjoj sezoni, pa možete da uživate i ovom. Evo jedan meme koji sam napravio na svom stranom kanalu. Srbija! 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 Oj, baby, Srbija! Srbija! Nemojte me pitati zašto to pravim, ja sam jedan bullshit kanal na mom stranom, znači nemojte komentarišete o tome. Svakako, nema ništa više specijalno se pričalo ove godini. Bila je sranje i ostaće sranje. Sad ću da ocenim ovu godinu od 1 do 10 kao što ću i svake godine naredne. Nadam se neće se ponovi ovo, zato što ova godina zaslužila jednu debelu 2 od 10. Zaradila bi 0, ali pošto ima nekih pojedinih dobrih anime serija i nekih solidnih, ne mogu da ga ocenim 0. I eto tako. I ovako ćemo staviti tačku na ovu jebenu temu. I lepo ću kažem 2017. godini Sayonara! Naravno izvijem se što sam to radio. Hvala vam što ste gledali klip i mi se vidimo u sljedećem. Sayonara!